Poštovanje svima. Evo, obećali smo u prethodnom videu da ćemo pokazati podlogu divlje trešnje. Upravo smo je posadili. Nećemo je sada trenutno skraćivati. Polako pripremamo sadnice za kalemljenje sakure japanske trešnje. Evo više podloga. Evo, ako možete ih vidjeti. Stavili smo ih u jednu hladnu prostoriju gdje su kontrolisani uslovi. S ovim postupkom pokušavamo i uspjećemo u tome da izazovemo kretanje sokova u samim biljkama. Pre 3 dana smo ih ubacili u ovu prostoriju, sada mala adaptacija i za nekih 10-ak dana ćemo početi sa kalemljenjem sakure. Vidite i sami da imamo raznih veličina. Evo i na ovoj strani vam prikazujemo podloge divlje trešnje. Razne veličine, debljine. Unošenjem u prostoriju podloga mi na taj način ćemo nekih mjesec dana pre optimalnog roka u prirodi početi sa kalemljenjem sakura, tako da u nekom od narednih videa ćemo prikazati i same postupke kalemljenja. Družit ćemo se zajedno. Zapratite naš kanal, lajkujte naše videe, potrudit ćemo se da budemo što bolji. Razne zanimljivosti na našem kanalu ovo doba godine posvećujemo japanskim trešnjama. Pozdrav drugari!